Rojbaş Kurdistaniye Nêja ser navê çarpêl medya silav û rêz bêhêviya ku hûn rojekî xweş, aram û bextewar derbas bikin em dest bi bernama xwe dikin. Temaşevanên Nêje mijara me ya vê heftê zindana Diyarbekirê û berxwedana Sisiyê meha Çilleyê. Di tarîxa Kurdistanê de zindana Diyarbekirê xwedî taybetmendiyekî mezin e. Ev zindana bi îşkenceyê xwe, ev zindana bi berxwedana xwe navdar e. Di vê zindanê de bûyer û îşkenceyên bi serê şoreşger welatparêzên Kurdistanê hatî hîn di hefiza me de zindî ye. Rastiyek heye tu zulm her û her berdewam nake. Ji sala 1980 diya heta sala 80 heta 82 diya girtiyên şoreşger, girtiyên Kurd zulma ku li wir dîtine zulmekî wehşetekî mezin bû. Lê partî rêxistin û kesayetên wê demê li wir bûn, roj hat bi yek dengî, roj hat bi biratiya xwe saz kirin û bi yek dengî çel xewişa bi slogana rûmeta mirovatiyê ew ê îşkence têk bibe li hemberî wê zulmê derketin. Ji 5 îlonê heta 1982 diya heta Sisiyê meha Çilleyê Kurd girtiyên Kurd û de bi awayekî azad jiyan. Lê dewleta dagirker û raydarên wê ev azadiya Kurda, ew serîhildana Kurda, ew morala ku dan gelê Kurdistanê li derve hezm nekir. Di 83 Sisiyê meha Çillê de dewleta dagirker û hêzên wan ji bo îrada vîna girtiyên Kurd bişkîne bi awayekî dijwar êrişî girtiyan kirin. Di wir de gelek girtiyên me, gelek hevalên wê demê şehîd ketin. Sisiyê Çilleya pêşîn ji bo me tarîxeke. Em ê îro bi mîvanê xwe ser wê mijarê rawestin. Em naxwazin zulma ku bi serê milletê Kurd, bi serê girtiyên Kurd hatî weriş bîrkirin. Ji bîrkirin di tarîxa milletan de mirine, divê em wiya hetim zindî bikin. Ez ê biçim stûdyoyê û vê mijarê bi mîvanê xwe bipeyivim. Niha ez ê biçim aliyê stûdyoyê. Ez ê bi rêziyê mîvanê xwe bidim naskirin. Mîvanê min ê yekem Paşa Aqdoğan e, rêzdar Paşa Aqdoğan siyasetmedar e, cîgirê Serokê Giştî Haqpareyê. Yek Paşa tu bi xêr hatiyî? Sağ ve spas kim Kek Siraj. Çawanû başin. Abi spas malate ava. Mîvanê min ê duyem rêzdar Mehmet Bîlen e, rêzdar Mehmet Bîlen siyasetmedar e. Kek Mehmet tu jî bi xêr hatiyî? Abi gelek spas dikim. Nav xêrê dabin. Mîvanê min ê sêyem rêzdar Kurdbetîn Dildiz heta Diyarbekirê hûn bernama din Kek Kurdbetîn nas dikin. Kek Kurdbetîn siyasetmedar e û demekî dirêz evî di girtîgeha Amedê mayî. Kek Kurdbetîn tu jî bi xêr hatiyî? Sağ ve spas. Rahadeltem. Mîvanek me yê din heye rêzdar İsa Tekin bawer dikim problemek wî teknîkî çêbûye agahdarî dame ew ê bîstek din dest bi pêkevê bernamê em ê wî jî bûye bidin naskirin. Beşdarên hêja divê em dest bi bernama xwe bikin. Wekî hûn zanin dûr de me gelek şehîdên me çêbû wê demê. Sisiyê Çilleya pêşîn de Necmetîn Büyükaya, Remzi Aytürk, Yılmaz Demir, Cemal Arat û
Burhan Keskin دوی برخوادانه ده شهید کتن دری که هم دست به برنامه خود کن اف بین شهید ما و بگمان دری ویجی میلاد آوی کشتی هیه شهید دیاربکر رومتا ملت کرده دور ده یه دروژیا مرنه ده مرن و برخوادان یک جه رحمتی خیری دورمش فرات کتلای مهمد امین یاوز اشرف آمیر او کسی که دوی زندانه ده شهید کتنه همو شهید گرتیگاه آمده به ریزداری ببیرتینن او هر ده تکوشینا ملت کرد بجین نه هم درباسی برنامه خواه ببین و از یه پرسا خواه یکم نینج ریزدار پاشا آخ دوغام بپرسن کک پاشا جناب تجویزانه وی دمه آوائه کی هوانه هاتن سر گرتیا پشتی برخوادانا 5 ایلونه پشتی کردان محو خواه به دست بستن با آوائه کی آزاد جیان 5 مهتر باز بود بنابوی 5 مهده دولت او جوشا کل هندر او مورالا کل بناب گل کردستان ده بلا بو حزم نکر جبوی چه دولت و ایرشی بسر ملت ما آنی بسر گرتین کرد آنی لهندر بسر مد آنی دربه بسر مالبات کردا آنی سدم آبه که اوه دمه دکانه شیرو بکن فرمو که پاشا بله از بری قصه خواه از جبوی وی خباتی چار پر مدیای جبوی ریوبریه ویرا سپاسی خوی گشتید کن از وان خباتی وی گلک گرینگن گلک باشن از داخوازم جبوی وان خباتی وی مدیای هنیزی وقت پیش تابچو و جبوی گلک کرد ببو دنگی که باش نبلی مثلا زندانا دیاربکر پر hatın qısa kırın, پر kitabatı nefsandın, film çekirin. Gerek insan ketepe, derkete, gerek insan lüdere şehit kete. Ve kuvvezi yani zaman zindana Diyarbakır'da serhedana yekeminda gerek eziyet ve taadat kırın, gerek İnsan berxodadan karşı ve zulmü zora ve leşkeran yahut devleta Türkiye zeva beş. Bu ülkesi ev devlet her tim beri hatta ev roş ama devleta karu xabati ve çavan halkı Kürt zulüm bukun çavan zaruki van taada bukun işkence bukun از چوان با وان بافجم زندانان از چوان وان برچی بیلم تازی بیلم ابیا فلسفه و دولتی بری حتی 100 سال 200 سال اوی جبوی که سیزی سال 1980 دا لشکران جونتای کرن darbe کرن faşist darbe kanın icadı pişti ve darbe aynı leşkeri vana tevayı çıka velat Paris'i kurte bu, çıka Ravşenbiri kurte bu, çıka Xwandavan'ı kurte bu, çıka Kurdi jahe bu tevayı girt bi dezgeh xuda bi işkence xanan و hapsxanan da hapsxane xuda van taadana van zulmana kirin. Tabi van zulmana yani ney gotin ki em bêjî em ana çıka qısazî bikin dîtin û gotin tiştek edin hani. Ji bo wê haway hevalekî hefsa Diyarbekir'de bu wê demê da binê işkence da û zindanan da bû. Evan hevalana berxweda. Ev berxwedana wan serket. Tevayî bûn. Yani mesele ve çanê rêxistin zîne bû. Ev PKK ye, ev Özgürlük Yolu ye, ev Dede Qede ye, ev Kava ye, ev Rizgar ye. Yani mesele ev zîne bû. Mesele yekemin ew teadayeke vê dewletê wan
برپرسی وی حبسخانه تکرن اوانا تevayî piştî vê zulma wan ev însan berxwedan nîşan dan. Yoksa hevdîtin çê bike û sewk îdara filan zî tune bû. Piştî ev serhedan gelek baş bû. Wê wextî wê zî yanî ziman pênc me ajot. Piştî pênc meyan îca dîsa rejim nesekinî. Devlet nesekinî. İca çıkırın Kagu me Cilûbarskaniye û di Cilûbarskê me xwe kin, nizam çawa bikin. Îca wê demê de zî gelek şehîd berê zî çêbû bû. Şehîdê Kurdan zindanê da. û sisê tarîha sisiyan da zî ew serhedana di duan da zî wekî we got pênc hevalê me şehîd ketin wê warî da. Ez ji bo wan şehîdê me tamamê Kurdistanê ez pêşwaziya xwe dikim. Her timzî, her Kurdek, her rewşenbîrek, her siyasetmedarek kîngê vê zulma vana her tim bîne ziman bu insanê me xortê meyno, ji bo keçê meyno gelek baş tim. Ji bo wî jî ez ana spasiya xwe dikim. Ferm. Baş kek paşa malata ve em daha ke kudbetin gudarî dikin. Ke kudbetin fermo. Denge xwe vekir, denge te baş. baş. Bes meyze yanlış. Meyze yanlış. Meyze ev kapat. Mezan. Wê çaxê em dest Vallahi nizam çekti. destê xwe dîkî xiste çawa kir. Valla te gudeng noy. Denge te tê me guhanê dengê te vekine Holandê de ya. Baş em ji bi tek me destê dikin heta karê xwe Hava vebu gem. Vebu. Mugo ver. Erê dengê te tê. Tamam. Dengê te tê. Mugo zindana Diyarbakır be gotina û be ewa nayê tarîf kirin zanî. Yani dervayê mirovatiye çi hebû bi me kirin zanî dervayê mirovatiye çi hebû bi me kirin her türlü işkence û zulm û yani çi bi me kirin lê belê em gene heqî bidinê tişî reva me kir. Yani em tişî elmî. Me dewrda însan nas kir, me berxwedan me em hîn bûn, me îhanet dît, me en mühim me yekî dît tifaq. Zanî eger zindana Diyarbakır tifaqa zindana Diyarbakır li derva jî biba niha Kurd bi ser ketibû. Kesî niha Kurd bi ser ketibû. Ew werzanin. O ez dest bi ewa direnişa berxwedana ew bidim ez li qewşa hicda bûm edin qewta hicda ana mijbîran kiriye yani rokê her ro xwet ew wî dîtiye lezim tin ez werbêjim her ro av mav davtin ser me bi tezît av davtin ser me îşkence dikirin rokî devar Yılmaz hat xwedar da kiribû Yılmaz yekê esker Yılmaz Demir bû Yılmaz Demir yekê esker li ber pencerê got muşlî qey zanîbû ez muşlîme got muşlî ez baz da ber pencerê min got ne war got sizin bir arkadaş got kendini astî zanî û wer got tu revî û ismî Yılmaz Demir wer got tu revî zanî dûîra direnşa me wer dewam dikir rokê Necmettin Gazî mikir kek Necmettin Gazî mikir em çûn ber derê min heva qewşa û xweşan da derîkî hesin hebû derîkî hesin hebû ber wî deyra me xeber da got tu zanî got yüzbaşî Gazî mikiriye ji min re gotiye
ولا عمراتي أم تبكشن قلتني بكشن أوجي قلتي أوجي دبي جيز باشي را دبي ولا يز باشي تمام هنا قشين هند كارم بكشن لبري سبي أوي زارو كي من بوي جبابي مجبوط دعوة كمرية او بمن غرور دوميس او كان سربلند بمن سربلند بن او زارو كي تجي جتر بيج ولا بابي ما يشكن جاجيبو انسان دكشتن ام جي شرم ويا زير دفيزن او براجي اورو تشوش روادني سري سبي وانگرتن برچون قي نظام النازي إباري بو مدي هاتن وديسا يكل داري خزم مبازا شوم رمزي بو رمزي رمزي زمر جو غريا دغريا اورد غريا جو بزنا امز نجمتين ابي خدي در نكتن جو نجمتين برن جو كاسين يدكش طبي نجمتين ومما سنال بحبر برون نزي إباري بو ممات سنر وهانين ونجمتين نانين إذا فيها قرية دقرية ولا مقويا ونقري كشنا بأي صلاة وناكشن فلان قو ولا يبكشن أو وير خبر دا شخوة بريفاري بو نيس أمانا هفدا شخوة خبر دا فلان بالشاب نيزي شابي جارد مديق تق داري خز مباز دا دنگی تا باش کیته دنگی تا پر باش مباز دا گوتن ولا رمزی کندنی آسمش گو رمزی کندنی آسمش ام شرف کن رمزی جی ام روک پاش هاتن گوتن رمزی جمری ولا ور امبر كات طبعا ام شرف رمزي بو نجمتين قدر ده نجمتين بربو ورز برزورا يجيبو وجاد قريه والشبي وجه قدر ده يعني تبانا ازير بو شعيد وباشي نيس ور ديرانش دوام كرن ما برن روكي باسخن كرن قوشا ما ويا اريد از روكي چوم تواليتي مدي واي هيك دو حد سيحب تو بونه كاغد ماغد دكن برشا الور مروه برشا جلي لا يكي من نابي انا جبيلا كرولا دبي ياخذ نقوم شرط نقول ياخذ شوتن ازهر سبو من وين كاغد ماغد درخص من نيش انا اخذ شوت نيش ور حاصلي ور دوام كر روكي باسخان كرن اب اطفائيه او تعزيد برا سر مدام قشر كرن ولا ما بزوري ما قرتن برن سينما صالوني جبوت جلال معك طبعا وداري وقت تاجو جانا في تكلي خز ودريجي ما تكن جاري يك جماعه قطاندن ودست نيجي كلابشات كرن او بيد قرتن وان دبرود عادت سر بتوني ايه بوزي وان دشكاس ايه سري وان دشكاس وار حاصل قشطه ما تك وار كر وجل ما ذكرن ودست ما كلابشات كرن ما داوتن وداري إشكال يك مزن بما كرن جلال ما تبع كرن ولا يمزي من عابة مجوعة سري من العرضة كبوا دست مقرتن دست نجي مقرتن من عابة مجوعة سري من العرضة كذا ولا تصادق أكثر يكي كت تشكيل منات ليه فريوان بوز وسريوان سر شعريوان ما فلان قش كسبون ويا وايد جل ما كرن فريش كذا ما كرن نانين قوشي ما كرن عندنا ما تجيب قش تستاد أرخص لي إيش أو بونا بقش نقف ياك نقف سر فيها سكرن ما ويدمي كس نقاني بوكي سري مرب ده عسكر دكتي يعني ده عسكر هذا باكي بحذر عسكر سينما صالونين هو ما نقدر نشكي بكره شوية ده اسمه ما يجي كلام شاكرن أو كرن ولا بما واركرن هو شاغي انا اشتم باشي جاردني وين بيرامن از بس ما كي از صحبت اخوام بدومینن حوالی دناجی بیاری بکن یک جانا وقتا حوالی لا پر ناقد اشکنجه
او دقيقه او دجيانا مدى هين وهين جي مثلا دجيانا مدى مثلا حبسه ديار بكري وجي بجي كيري از تجاريش زبستان حزناكم يعني وقت زبستان دبه او işkence بسري قرتيا بسري ميدانين هين وهين باندوري كتر خراب بسر مدكه اوی ور بیرا و سالا حجرت آپارتمانی هلوشیا او حجرت آپارتمانی دوی اوی ده حوالی منا جقوشا 26 درد خستن درب حوشا حوالاندرمای و عرض خشابو و حکمت آتا و ناس بتن حکمت آتا یکی گرس و قلوبو بتعبي خدي حكمت عطا بجوبك خوري يعني جوبك اللي خستن هو قصار بو هو قصر ما بو سرمي خوري يعني اب النار ما دجمني ملتي كرد متودك دبي مكان ببي متودي امي كردا بسكنين بيشن جوان بسكنين لي vay jorte çel sal derbas bu em 20 sal ser piyane em 20 sal du doza xane em 20 sal tekonişina xwe di domînin nam kek Mehmet gudarî bikin bira ew jî behsa bîraniyên xwe bike li wir çi bi serê wî hat çi dît kek Mehmet tenê ne girtî bû carna girtîgeh girtiyên hepsa Diyarbekirê dikir فرمو كيك ممت ابو ريس جبينر نجارة خبركار الميديا و كيك سراج را سركبتن جوارا دخوازم وان حواله ايرو كلبرن ام بابرا بوند زندانا دياربكر دا ام هبدو نازكن جنيزكاي بان هبدو نازكن يعني زندانا دياربكر Aka havala jî gotin gelek pirtûk serê hatin nivîsandin gelek film hatin kişandin herdekî jî alîkî dibe qal kir zulm û tedakul derelî insana hat kirinê hatin nivîsandin ama bana cardin têr nakin yani çünkü her qoyişkî bi rastî li serê pirtûkî kara merî nivîsine merî kara filme çêbike çünkü her qoyişkî dünyakî bû وقتا از هشته و دیادا چون پشتی 35 رو دی işkence daman pişti işkence bin çavda jur az yani de nis evet Şubat davi Şubat az çum hapsa Diyarbakır men bin nur tabi eko nudatını girtine beri wandibirin terbiye dikirin lugora gotnawan قاعده و قرال حبسخانه بوانددان هین کرنه لك işkence كما de او بن çavda medi jüve xarabtir işkence yapma kirinde hücrada nave sivşeş gotne jera ve hücra komite daman yani bina qoşa komite man dur ciye insanak dü insan bu Uçağı çeşit insan metoddan seknanını. Kasi dedi ki bistro medur da iştin. Her sabah medar dıkıstın dukhare evve bu aballağımı beri havşa emecin ber hücra sivşeşa da bu. Medbirin ve ave da me digeviz andın. Yat sürün bu ya vay işkence metkirin. Roki mede yüzbaşı hat tabi kuş kefa. Navi job yani herkes zana. Vi navi Esad Kokta Yıldıran u job meşhur dünyayı da belki teyzan ne. Bemagişa selam da şey go garavun selam bidin ya. O ve derede kujwan haznet kir jo erişwan da kirne biraz de hayakum ma yani kaide kuralı hapse Diyarbakır çubu
وان گش مدان قبول کرنه و دورا مشانن قوشا ام چون قوشا قوشیش خو هر تش دبن اوان دا بو دبن kontrol avanda bu. İnsanı ki sorumlu bun muhakkak bir idare tekliği van hebun. Do koğuşada çıd bu çınet bu tevay dgandı van. Yani em çoğun lüvedere kayda u kuralı ki de hücret abmed abu inkirli her çeşit lüvedere bu. Ev gotne ki ben yani bir Türkiye'de benim madde 1 komutan haklıdır. Madde 2 komutan haksız olduğu zaman da haklıdır. Madde 1 geçerlidir. Bu hasıl hayat seçarmadı ama devam dikerin. Emçün koğuş herkes yani normal hapsine yani. Seres ve metaşte duhar emrad bun duhundure koğuş eda medest be marşa dikir hayyanan nivro. Eğer ki dorama pişti nivro dorama havalandırma hebiya ya a seresi ve hebiya em seresi ve derdik etin havalandırma marş lehıstin hakaret işkence bana yani ben mahame büyüğe devam kir roki tuvalette koğuşama tıkattımı askere medarkıst go ungere ve vekin yani Narabu kola havalandırma kola. Haya lağım hem çünkü zü lağım no o fasulye sağlam derdik etin. Yani hebun hanek artık bu frak suçnera çuyu içer bir bıçağı undanın yani ucuydur bu. Eğer bunu itine bu şuha. Yani materyal khas. Jardın go emnan demek zede dedin ve ونراد من درجن درخست وان نوكي وفاصلي كدرخستن بمدان خارني يعني رياض قوشة ما لا تشيو يعني بله يعني ظلم وزورة كل وقت ما مدي مرد شقا بيجا مرد شقا بالمثلنا قدام لك مسألة كتنا هي مدي روكي رابون İlaca derxistin, avli cileta derxistin. Cileta go ne derxim berderi, lüe deri, ne her o vakta tıraş bunu ne binin, bizma ne binin, sorumlu yer var bu. Dem ha ilaca derxistin der var. Go vakta ilaca hat gerevun deben kontrolak sorumlu bu konu bakın. Sorumluye ve fehmi Yılmaz bu. Ev dinahada bu. Koğuşa çara bak yazının çok koğuşa çara bu. Evet. Sorumlu yemeğe ki bakmalı bu ananay biramın. Navinay biramın. Koğuşa çara da duram derbası ana bun Fehmi Yılmaz uçağı. Dur pişti yani pişti serheldan ama hinkir ku yani o boya gayacak. Daha beri de embejin koğuşa da resma dida çekini, resmi Atatürk'ten çekini, embejin şiir adının sanını işte Nicat Perez de koğuşa çetkirin. Yani ama suretin Yavuz Sultan Selim, suretin Genç Osman, suretin Fatma Analar, suretin gelek suretin de tarih avan de roleki giring de ve ki de hapsa Diyarbakır xamilan de bu de hapşen Nicat Perez. O duravan boyağa medi boyağa ejder xistin ki o vakta o resim çevkin. Evi bidinme. Neyse dem derbas bu mehin kirku vakta cilet adel xisne yeki dest hoca kiriye intihar kiriye mriye. Bu evi cilet adel xisne. İlaca یک insan به ilaca intihar kiriye bu ilaca adel xisne. Van boyağa ev insanı küçar kes xoşewtanın. Koğuşa bistu çenda da bu. Siu diya evet. Pişti van xoşewtan diye rabuna van boyağa derxisne der var. Yani her çeşit bu van yani normalde van ihtiyacı mahkumaya işte hergav juanra lazımın. Ama xenci boyağa tabii.
Neyse, bebi avay em derbasi koğuşan ha bun lüve dere vakt hatı hat misal 5 Eylül'e cad kimmedi roki dest slogan dest pekin. O em vakta dert kevin havalandırma ev marş ev tadakul seremette bu slogana yani ana serxu bejim ez friyam o med dest be berxudan ekir çağı. Em ketin roja birçi bune seroan de roja birçi bune daman duram lehev kirin yani eko em bejin tekli hebu ser lehev kirine ev haber hat medebzi birçi bune berda me hinek yani nan dan me dura avetin ser koğuşu yani az veka euro tebiram veka euro لفرم اوه کی دینن تجویر بردوام بکم حوال دنا جی گداری بکم برا جی مایی تی بردوام بکم بیستک tamam تجویر şunda آقا وقت ساعت ام كيك عيساجي گداری كيك عيساجي بخير عطيه ناو خيري دا مرحبا جوارا مرحبا سرچاوي من دفتي كده ما تندا بحثا تكر ام دوباره تبت الناس كرن كيك عيسى تكين نبسكاره او جي دمكي دريج لحبسا زندانا دياربكر مايه در حق زندانا دياربكر پرتوكيك نبسان ديه كيك عيسى ام جناب تا گزاری بکنم پرتوکا كيك عيسى جي اتي في هيلتونه تركيا konuş Türkiye bipeybe pir bipeybe كيك عيسى ام جناب تا گزاری بکن تکانه وی دمه بحثا زندانا آمده بکن تشتیم بسره دهاتی تشتیم بسره گرتین وی دمه تشاهید بوی هاتی از باورم تو شاهدی هم تشتایی تا رزدار رحمتی رمزی آی ترک ناس که هنک بحثا وی پی باجه بکم کیف خوش کن فرمو كيك عيسى سپاس دکن نکابا پرتکا مترکی نفساندی بوی وی سر کک نجمتین و حوالی مبرای من رمزی آی ترک وانا جمع چون که هاتم کشتن چون رحمت اثر وی ترکی و پرتکی دا چه دا نفساندی از ورا پیش بکم müsaade ve heysiz bejim. 1 Ocak 1984 direnişi. 1984 yılı Ocak ayı başlarıydı. Cezaevi idaresi baskılarını yeniden artırmak için tek tip elbise giydirme oyunları ve provokasyonları peşindeydi. Tek tip elbise Elazığ ve Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde ruhsal ve sinirsel bozukluğu olan insanlara giydirilen çok adi bezden yapılmış lacivert boya batırılmış rengi laciverte benzeyen fakat yıkandıktan sonra her türlü renge giren tabiri caizse deli elbisesiydi. İdare 5 Eylül 1983 direnişinde tutukluların kazandığı hakları hazmedemiyordu. Tekrar baskı ve işkencelere başlamışlar. Görüş günlerinde ziyaretçi görüşlerine çıkan ve mahkemelere gidip gelen avukat görüşlerine çıkan arkadaşlarımıza yeniden 5 Eylül öncesi baskıları uygulamaya başlamışlardı. Bunun üzerine cezaevi direnişi tekrar başladı. Bizim 24. koğuşta bazı grupların önde gelen tanınmış insanları vardı. PKK grubundan Mehmet Şener, Dedekad ekip grubundan Necmettin Büyükkaya gibi şimdi hayatta olmayan arkadaşlar vardı. Cezaevi direnişi Mehmet Şener yönetiyordu. Necmettin Büyükkaya da ona yardımcı oluyordu. Koğuşlar arası gidip gelmek yasaktı. Diğer koğuşlarla irtibat kurmak için geceleri geç saatlerde Mehmet Şener'in talimatlarını Necmettin Büyükkaya Kürtçe ve Zazaca olarak diğer koğuş arkadaşlarımıza yüksek sesle iletiyordu. Tüm cezaevi açlık grevine başlamış ve direnişe katılmıştı. Cezaevi idaresi her gün birkaç koğuşa, genellikle mevcudu az olan koğuşlara baskın yapıyor, kapılarını zorla kırıyor ve 20 kişilik tutuklu grubunu 200 komando askeriyle saldırıyorlardı. Koğuşlara saldırdıkça bizler sesimiz çıktıkça slogan atıyor ve işkenceleri lanetliyorduk. İdare sesimizin anlaşılmaması ve psikolojik işkence olsun diye Hasan Mutlucan'ın savaş türkülerini dinletiyordu.
Hoparlörleri son ses açarak korkunç bir gürültüyle psikolojik işkence yapıyorlardı. Kapısını açamadıkları koğuşların ya da duvarlarını balyozlarla kırıyorlardı ya da havalandırmadan girip pencerelerin şişlerini kırarak koğuşa giriyorlardı. Bunlara karşı tutuklar kendilerini değişik koğuşlarda yakmaya başladı. Bunu gören cezaevi idaresi yeni bir yöntem geliştirdi. Diyarbakır Belediyesi'nden itfaiye araçlarını getirdiler ve koğuşlara saldırmadan önce mazgaldan itfaiye hortumlarını koğuşların içine bırakarak koğuşlara tonlarca su bırakıyorlardı. Böylece tüm koğuşlar adeta göle çevriliyordu. Islanmayan hiçbir eşyamız kalmıyordu. Ne döşek, ne battaniye, ne elbise, her taraf su içinde kalıyordu. Önceleri baskınları gündüz yapıyorlardı. Baş edemeyince bu defa geceleri kapıları vurarak hem uykumuzu engelliyorlardı, uyumamızı engelliyorlardı, hem de her an baskı yapıyorlardı. Psikolojisini canlı tutmak için bunu yapıyorlardı. Kapılı zorlamaları, bizler uykudan fırlar fırlamaz kahrolsun işkence diye karşılık veriyordu. Bu psikolojik işkence bizleri öyle etkilemişti ki bazı arkadaşlar bazen uykularında bile slogan atmaya başlamıştı. Necmettin Büyükkaya abimizin işkence edilerek öldürülmesi olayın şahitlerinden biriyim. Bir gün cezaevi müdürü kapı mazgalını açtı, Necmettin Büyükkaya'yı çağırdı ve şöyle seslendi. Seni araştırdım. Sen bu cezaevini bozuyorsun. Sen Orta Doğu'nun en tehlikeli adamısın. Senin kalemini kırdık. Kendine dikkat et. Necmettin Büyükkaya, biz ona zınar diyorduk. İç güvenlik amirinin sözünü kesti ve şöyle dedi. Senin gibilerinin çocukları babalarının işkenceci olduklarını öğrendiğinde hayatı boyunca vicdan azabı çekecekler. Ömür boyu sizden ve sizin çocuklarınızın olduğunu düşündükçe kendilerinden nefret edecekler. Ama bizim çocuklarımız yaşam boyunca bizlerle gurur duyacaklar. Tarihin çarkını geriye çeviremezsiniz. Bu işkenceler bizi yıldırmaz. Tehditleriniz bizi korkutmaz. Biz bir yola baş koymuşuz. Devam ediyoruz. Cezaevi iş güvenlik amiri daha fazla dayanamayarak kapı mazgalını kapatıp gitti. Arkadaşlar hep beraber Necmettin Büyükkaya'ya döndük. Dedik abi sen niye bu köpeğe cevap verdin? Bak senin için neler diyorlar. Gerek yoktu böyle sert konuşmana. Dedi ki arkadaşlar boş verin. Bundan daha kötü şartlarımız olabilir mi diye. Ergür arkadaşım dedi ki İsa bunu arkadaşlara bildirelim. Diğer koğuştaki arkadaşlara bildirelim. Ben de olur dedim. Gece oldu koğuşa karşı tarafta kalan arkadaşlara teleferik sistemi ile bir not gönderdik. Teleferik sistemi nedir? Nasıl yapılır? Onu da anlatayım. Bizim cezaevinde en büyük araçlarımızdan biridir. Birkaç tane sağlam çorap alırsınız. Bu çorapları çok düzgün bir şekilde sökersiniz. Sonra ip haline getirirsiniz. Bu ip iki kişi bir sağa bir sola doğru büker. Kalınlaştırmak için bir bükme işlemi en az 4-5 defa devam eder. İp artık halat olmuştur. Ne yaparsanız yapınız ucu kopmaz. Bir spor ayakkabısına bağlarsınız, havalandırmaya karşı koğuş da aynı şeyi yapar. İki ayakkabı havalandırmada birbirine takılana kadar işlem devam eder. Sonra birbirine takılınca ipler bir taraftan çekilir, teleferik sistemi oluşur. Biz öyle yaptık ve karşı koğuşta arkadaşlarımızdan bir not Ergül Kıyak arkadaşımıza Zınar arkadaşa söyleyin haberleşmeyi o yapmasın, sizden biri yapsın. Onu koruyun. O ona yardımcı. O bu mücadelenin, Kürt mücadelesinin ortak değeridir. Buna benzer bir yazı vardır. Zınar'ı ikaz edin, uyarın türünden bir mesaj idi. Ergül döndü dedi ki ben yalnız konuşmak istemiyorum. Gel beraber görüşelim. Sen ikimizin de şahidi ol. Peki dedim. Gittik Zınar'ı çağırdık. Dedik abi sana bir mesaj gelmiş. Al bunu oku. Mesajı aldı okudu. Birkaç dakika düşündü. Sigara içmiyordu. Döndü bana dedi ki İsa'cığım bir sigara verir misin? Çıkardım bir sigara verdim. Yaktı ve şöyle dedi. Boş verin arkadaşlar. Uyarı için arkadaşlara ve sizlere teşekkür ederim. Ama nerede inceyse orada kopsun. Ben dedim ki abi ben Zazaca'da Kürtçe'de biliyorum. Bundan sonra mesajları söyle ben ileteyim. Yok dedi. Sağ olun arkadaşlar. Böyle başladık. Böyle götüreceğiz. Böyle de oldu. Cezaevi bizim koğuşu basana kadar Zınar arkadaş haberleşmeyi sonuna kadar sürdürdü. Ve gün gelip çattı. Artık sıra bizim koğuşa gelmişti. Koğuşta sorumlu arkadaşlarımız hepimizin toplanmasını istediler. Hepimiz ranzalarımıza indik ve arkadaşlarımın konuşmasını dinlemeye başladık. Mehmet Şener dedi ki arkadaşlar artık barikatları kaldıracağız. Kapının arkasına barikat kurmakla bir yere varılmaz. İdare gelecekse gelsin. Bundan sonra direnişe açık olacağız.
yine işkence yapacaklar. Elimizdeki hakları tekrar almak isteyecekler. Ama ne pahasına olursa olsun bizler direneceğiz. İşkencenin yabancısı değiliz. Unutmayın, bir esas duruşumuz bozduğu için 50 tane 5'e 10 kalas yiyorduk. Biz bunları çok yaşadık. Hepimize şimdiden başarılar diliyorum diye konuştu. Konuşmasını tamamladıktan sonra hep beraber kapının arkasına dayadığımız tahtalar ranzaları çektik. Çok geçme idare amiri, gardiyanlar, komutanlarla birlikte kapıya dayandılar. Kapı mazgalından baktılar. Barikatın kaldırıldığını görünce kapı anahtarını açtılar. Çok kalabalık bir komando grubu içeriye saldırmaya başladı. Bizler kol kola girerek kahrolsun işkence sloganı atmaya devam ediyorduk. Ellerinde cop, zopa, demir çubuk, 5'e 10 kalaslarla üstümüze saldırmaya başladılar. Rastgele vuruyordular. Vücudumuzun neresine denk gelirse gelsin vuruyorlardı. O an çok vahşet idi. Bizim elimizde hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yapamıyorduk. Sadece birbirimize kenetlenmiş kahrolsun işkence diye haykırıyorduk, o kadar. Darbelerin ardı arkası kesilmiyordu. Çok korkunç çığlıklar ve feryatlar vardı. Başımdan sıcak hiçbir şey eksik etmedi. Elimi attım, kafamda kan akıyordu. Bir darbe de burnumdan yedim. Elimde, burnumda, alnımda, her tarafımda darbeler vardı. Kendime geldiğimde eski hamam diye tabir ettiğimiz yerdeydim. Yanımda tahminen 10'dan fazla arkadaş vardı. Halen kahrolsun işkence sloganı atıyorlardı. Ben de onlarla eşlik etmeye devam ettim. Sırt üstü yerdeydim. Başımda 10'dan fazla komando var. Slogan attıkça ağzımı kapatmaya çalışıyor ve her an her tarafım kimin elinden ne varsa vuruyordular. Uzandığım yerde gözlerimi açtım. Her tarafta kan vardı. Adeta mezbahayı andırıyordu. Eski hamam dediğimiz bu işkencehanede sert bir ses şöyle diyordu. Necmettin Büyükkaya, bu elbiseyi giyeceksin. Necmettin Büyükkaya şöyle cevap verdi. Bu elbise bana kefen olur, ben yine giymem. Kahrolsun işkence, kahrolsun işkence, kahrolsun işkence. Bizler de Necmettin abiye eşlik ettik. Tekrar komandolar yeniden cop, kalas ve demir çubuklarla bize vurmaya devam ettiler. Bu işkence faslı tahminen öğleden sonra saat 3'te başlayıp gece 23'e kadar devam etti. Ara sıra düdük sesi gelince mola veriyordular. Her molada Necmettin Büyükkaya teslim olun, elbiseyi giyin diye bağırıyorlardı. Necmettin Büyükkaya şöyle dedi. Buradaki arkadaşlarım benim canlı şahidim olsun. Ben bu elbise bana kefen olur ama yine de bu elbiseyi giymem. Bu arkadaşlarımdan ricam buna şahit olsunlar. Her yerde anlatsınlar. Kahrolsun işkence, kahrolsun işkence, kahrolsun. Bizler de eşlik etmeye çalışıyorduk. Son fasılda düdük tekrar çaldı. Necmettin Büyükkaya yerde yatıyordu. Bir ses, kaldırın bu büyük bölücüyü dedi. O anda kalabalık bir asker grubu yanımızdan çok çabuk bir şekilde Necmettin Büyükkaya'yı alıp götürdüler. Ve Necmettin Büyükkaya bir daha geri getirmediler. Bir daha Necmettin Büyükkaya'yı göremedik. Necmettin Büyükkaya'yı götürdükten sonra bizleri de kol ve ayaklarımızı çekerek o deli elbiselerini zorla giydirip tekrar koğuşa getirdi. İçimizde 4-5 arkadaşımız elbise erkeği için Peki sahab, pişti kek Necmettin navu birin çun ve vegerandın koğuşu vakta on atın koğuşu Remzi Ay Türkçi bu ara bu. Astim kek astim. Levi deri nika evka Remzi kek Remzi dibijim. Evci nifsandi devam kendik may ati kek Remzi zaten evka zaten. Evçu naat. Vi şunda Remzi Aytürk'ün intihari evkriye. Daha fazla sonra ermiş teknik elbiseyi zorla giydirip tekrar getirip 24. koşa attılar. İçeride ranza diye bir şey kalmamıştı. Hepsini söküp dışarı atmışlar. Battaniye ve yatakları yırtıp yatağın pamuklarını rastgele koşun içine dökmüşler. Her taraf yırtılan elbiselerle doluydu. Ayakta duracak halimiz yoktu. Gündüz saat 15'te yani 3'te başlayıp gece 12'ye kadar devam eden cop, kalas, zincir, demir ve askeri bot darbeleriyle vücudumuzun her tarafı kırılmış, dökülmüş, yaralı bir şekilde uzanıyorduk. Koğuş adeta revire dönüyor. 3-5 arkadaşımız yalnız ayakta kalabiliyor. Bu arkadaşlarımız da bir sağa bir sola koşturuyor. Yarası ağır olanlara hala kafasında ve vücudunda kan akan arkadaşlara bezler ve soğuk su ile taviye etmeye çalışıyor. Mehmet rahmetli arkadaşımız trafik kazasında kaybettik. Baktığımda yıkılmıştım. Onların durumu da çok kötüydü. Remzi durumu iyiydi. Yerde sürünerek yan yana geldik. Birimizle en çok
zayiat gören bölgelerini gösterip tedavi etmeye çalışıyorduk. Ne kadar uyduk bilmiyorum. Aniden bir bağırma sesini duydum. Tekrar koğuşun basıldığını sanarak irkildim. Tüm koğuş tuvalete doğru koşuyordu. Ben de o yöne doğru sürünerek gittim. Gördüğüm şey çok korkunçtu. Koğuş ve aynı davadan yargılandığımız arkadaşımız Remzi Aytürk kendisini kalorifer duvarına asarak intihar etmişti. Bir defa daha sarsıldım. Remzi Aytürk arkadaşımız kendini asmadan önce 3 tane mektup bırakmıştı. Birinci mektubu bize yazmıştı. Mektubun özü hatırladığım kadarıyla şöyleydi. Tüm devrimci ve demokrat arkadaşlarıma bu cezaevindeki baskının ve işkencenin son bulması için bedel ödemek gerekir, direnmek gerekir. Ben de bu direnişin bir parçası olarak kendi vücudumu feda ediyorum. İnanıyorum ki tüm devrimci ve demokratlar beni unutmayacaklar. Bu bir zayıflık olarak sakın değerlendirilmesin. Hoşça kalın. Remzi'nin bu mektubu karşısında hoş olarak hepimiz ağladık. Cezaevindeki baskı ve işkencenin son bulması için hayatına son veriyorum. İkinci mektubu da idareye yazmıştı. Aileme de yazdığım bu mektubu aileme teslim etsinler diyordu. Koğuş arkadaşlar sorumlu değil. Tekrar söylüyorum, benim ölümden cezaevi idaresi sorumludur diye bir nota idareye bırakmıştı. Üçüncü mektubunu ise ailesine yazmış. Saygısızlık olmasın diye biz bu mektubu açıp okumadık. Kendi aramızda bir değerlendirme yaptıktan sonra kapıyı çaldık. Gardiyanlar mazgalı açtı. Olaya tanıklık ettik. Remzi Aytürk cezaevinde baskı ve işkenceleri protesto etmek için kendisini kalorifer kazanına astığını söyledik. Gardiyanlar hepsi koşup idareye haber verdiler. İş güvenlik amiri yanında 50'ye yakın komando askeriyle birlikte gelip Remzi Aytürk'ü asılı olduğu yerden alıp götürüyor. Remzi arkadaşımız da artık aramızdan ayrılmıştır. Remzi Diyarbakır cezaevinde belge bırakarak intihar eden insanlardan, ender insanlardan bir arkadaşımızdır. Kendilerini saygıyla anıyorum. Hem Kek Necmettin'i hem Remzi Aytürk arkadaşımı. Kusura bakmayın arkadaşlar, zamanınızı aldım. Ama bu öyle bir şeydi ki Kek Necmettin'in dediği gibi dedi, elbise bana kefen olur, ben yine giymem. Sebebi de şuydu, sürekli söylerdi. Derdi ki arkadaşlar, bu defa sağ çıkmayabiliriz ama bizim vereceğimiz mücadele ileride Kürt mücadelesinin fidesi olacaktır diye. Sağ olun. Gelek spas Kek İsa. Hazikat dine xwe fikri xwe Kurdî bigota lê dîsa spas mala te ava bîranînek bû ew pirtûka te spas bo wê xebata te jî te behsa wê tarîxê kirî, te behsa wê debê kirî. Kek İsa mirov kare bêje ku bêdengiyekî dengêm tê te bêdengiyekî piştî Kek Necmettin birin di hepsê de jî digotin Kek Remzî dibin bandora şiklê birina Kek Necmettin û ew îşkenceyê ku bû we kirin dibin wê bandorê de ma û tedî wê demê herkes êdî dixwest bi şiklekî wê îşkenceyê bisekinîne û canê xwe ji desta wek xwe kir, wekî bi xwedakirinê xwest ku ew îşkencên dewleta Tirkî bi serê girtiya dikir, xwest bûya bi şiklekî bisekinîne. Piştî hûn ji ew ê hatin, hûn ji ciyê îşkencê hatin. Kek Remzî qe behsa tiştekî nekir ji wer ya îşareta wî dî ya jî na Kek Remzî û sê çar pênc heval vana zêde derb negirtibû wê çaxê, em hatin em giş erdî dabûn, em kaş kirin anînin, me mêze kirin wana wê çaxê tişkî nedigot. Başê em eger naliyê Kek Paşa Kek Paşa cenabê te karê behsa şehîdê me Yilmaz Demir bike. Yilmaz Demir jî wê demê li hemberî ew hovîtiya dewleta Tirkî li hember ew îşkenceyên dijwar wî jî bi şiklekî xwest ew îşkencana ew zulma bisekinîne wî jî jiyana xwe ji desta xwe feda kir. Hinekî behsa Kek Yilmaz bike Kek Paşa tu jî.
Vallahi Keko ez çe bejim. Evveli Kek Yılmaz Xondavanek bu Diyarbakır'da. O Kurdemey Konya'yı bu. İşte em pişti dilenişa serhedana düdüğün da em bloka C'ye da bu. C blok C'ye da bu. Ez Koğuşa İstanbul rahmetli Yılmaz Koğuşa D bu. Koğuşa İstanbul D'yem Hatı düdüğüne her düzü divarı van digişin ev. İcar Koğuşa meheşt bu bereme Koğuşa sisyane bu. Hani kevali me bir spor he bu. Mesela rahmetli Nazif Kaleli lüye dere bu. Yılmaz Şamlı belliye dere bu. Valalara kısa kırma. Gotun yani mümkün mertebe yani mesele hani giringi, gran, bu mırne çitki ava mekin. Bes yani alikari budun serhedane, bevra ve berxodane nişandın havale edilen böyle bu hatta o kamerine zimeşin. Böyle menüve şeva keja sibi dbo sibi rahmetli Yılmaz nozde ma ocağı. Bele. Beriye ke şehit bu ev evar menüve me kısa kır. Kısa ziçavad bu divar me wan yek bu me beri kulma xwe divar didan wan zî lüye derê bersîv didan piştî wî me yek devê xwe me dikirin ber divar û goyê xwe tevayî divar ve dal kaldı. Cem bunu Yılmaz Ragu Yılmaz vay Yılmaz abi kek Nazif ve bizim şirketi mekin gelek pera haberde go paşa vallahi go eşteraşte bejim go eğer em henik heval em peşniyara ve çiti nekin em xwe feda nekin avan despotan van işkenceciyan devjme bernedin de gelek insanı mesakatu bamır. Ujbo yüzü lazım insan berxoda bu da yani peşe vana bu da brandın. İcar mugo galate ve ava dravş ava yüzü go başı yani işte ne gut o serisme bu gutun Yılmaz Demir jiboy ve işkence ve zulmü ve taada gibi seknandın canı xwe feda kırım. Ajboyu tabi vana pişti wî kek Necmedîn wan cevanan baskır ew evvelê me nivîskar îsazî xwende ew hemamxana wan hebû yani ew berxwedana pêşîn de tevayî sinema mînema salonî dîsa kek Meheme wan baskir hebû. İjar evê diduan da ev dibirin ew kî ew cî henî işkence wanê giran ve hamamxane o C bloku da. O C bloku da. Ya tabii mirna kek Necmettin ememu berketin o işte kek evali Ramzi o Cemal Aratuzi ve demede o bu lojiye damır bu. Yani evya az evki pırtır taade maade nava hapishane pırtır az uhat fikrim yani mecimin az ana dedim berev evet tevai sistemi bu yani karşı mesela Kürt yani Velat Parizan rastidi operasyonu ki yani evya işi cezaevi müdüriyanu evya işi koroldu komutanı falan ne bu az fikrim evya tevai yani sistema devleti bu şu van evvelime eğer peyderpey eğer peşe van çiştana latana brandın. İşte gerek insan de batana katıl kırın. Gerek insan de batana kuştun. Şimdi bu yüzü tabi az disabicim yani van şeyde halkı Kürt bana şeyde Kürdistan'ı bu yüzü her tüm bir amedane tucana bir amezi naço fakat ev gotunan tane ne em îro zî jiyana îroyîn da zî jiyana nava xelkê da zî
جبوي في حق حقوقي جبوي في قاشي ظلمي وتعداي بوي كان بيسكنادن لازم ام دستي خو بدن هاف باشا تو چاره قيمتنه سياستي دازي اوائي پارتيان دازي اوائي رخصتني دازي اوائي كاري هر كاري دا اگر ايرو كرد اوی که بیرو باورن اوی که قارشی و تعده و ظلمینه اگر ام دست خو ندن هف به هفران نمیشی اویا یکو شوی عین حبسخانه دیاربکر چوابو بره چوابو دی او روزی سدی بردوام بو جبو ایجانا او تثبیتاته دجی دیم اوی ورد ام گشی و دمین ور يعني وي تاريخي ام به هفرجيان هناك ما 3 سال 5 سال هناك ما 10 سال دوي زنداني دما لي او سال 1980 وحيشتي ودوديا حتى 5 يلوني قالك جارا قرتيا الهمبري ويزلمي سري راكرن كتل برشي بويني برخودان هنتشت لي هر كس جعاليه خودكر لي روجا 5 يلوني وقتا كرد وبارتيين كردا كردستانيين ويقرتيجي دمان یکیتیا خو ساز کرن و وقتا به یک دنگی د 5 ایلونه د گوتن بمره اشکنجه او رومتا مرواتی اشکنجه تک ببه و روجه ما قزنش کرد او قزنش کرنا ما دولت حزم نکر و دولت با آوائه کی دجوار حاد سر گرتیان سبب نگرتی بود گرتین و دمه پیشنگین جباتا کردستان بون و اوه دولت حزم نکر دولت گوش نهبه از گل تسبیتا یک پاشامه او پروبلم نه پروبلم قولوردیه نه پروبلم اداره حبسخانه بو او پروبلم عقل هبش یا دولت ترکی بو گوتن وانا وک سرهلدان بره یه کردستانه دوی هون سری وانا به هلسینن وانا سری خو رانکن لی پیشنگ ملت کرد به یکتیا خو او 57 روز او برخوادان دوم کرد پشتی 57 روزا به روزیا منه ده orhan Keskin و Cemal Arat وانجی شهید کردن کردا بوی اوی بروان برتکک نشاندا و د تاریخ دجی هر اوی وصابه یعنی وقتا ملتکی دوزا آزادیه بک یکیتیا خو ساز نک به یک دنگی لمبری اوی نک ظلم جینا سکن ای روزی او منظره او دیمن لپیش میه ام یکیتیا خو ساز نکن ام نبیجن ولات ما هي ام فردک کردستانی نه وک همو ملتین کرد ام بخوازن ولات خو آزاد بجین ام دوی هشتمندیه یکیتیا خو چنکن ولا وك حبسه دياربكر وك صالح 1980 بديات شب سريمات او سن از بيت ماليه انكا كيك باشا تشكيت به هي از ياجي لا از باش دار دبل اگر بي اشم ابدي سقسك سؤالي تشابو ام امدنه كلام كيف سؤالي اولي ك ما تماشتكن اگر سؤالي وانا ابو ام کارم برسی بدن سوالی وان بیسکدن بچن علی امیج رجی رجاب کن پرس هبن او پرساناج ده که خود بدینم جناب تا گداری بکن نا بیسک بری تشتی تگو تشتی تا بحث کر کک عیساجی او گوتنی تا تایید کر تشتی رزدار نجمتین بیوقا گوتو بو و براسي او بويرا تاريخ كردستان ده بويرا كي ترجرينجا وقت جبو جلين كو نافي وي كيك عيسى نافي كي لغو جلي وك دينا او نما بس جلي دينا بو وان دخواست اگر آگاهداری در حق رحمتی نجمتین بویقا گرتبون تو دروشلاتا ناوین ده مروه کی به تلیکه امی تبکشن وان بریاراوی اوی گرتبون و زانی بون لکی خینن هدف کیه لی دوی دمه ده کردا سری لهمبری و ظلموان
نتواند و لهمبری وی درکتن لی اوور بیراوه او دمکی دریج دوم کش پشتی برخودانا 57 روزا شونده اداره بمر لحف کر لی بمهامه در نخستن havalandırma der naxistin hewşavê her digo ya hûnê qurala bikin ya em we dernaxîn ew şer di doman dem we ew şer çawa bû kek qutbetîn hûn çend me derneketin hewşa havalandırmayê em pir derneketin ana baş nahbîjam me lê hekî tiştê muhim bîra me de ez wer bêjim بحث کردیا سالا هجرت آپارتمانی بله سالا هجرت آپارتمانی رو که مدرسه هوالاندرمی اکسی 18 درجه بود اکسی 18 درجه بود آف برا هوالاندرمی دان و مدناف دا سرندرمیش که یعنی من او کرد گوزان من دا گوزان دن ولی او آوه ورد بنی وردا هیچتن مکرین هندور اما هم تب وقت مریا بود هم پر سار بود چونکی رو دنی جاردنی مداخست ایجا گووان بو بوز آف بو بوز گووان بوزا که اول مور داد دست ما گووانا بشکی مشکینون مجاردن برن هندور ما پشتشکینون مجاردن برن هندور رو اساسی مجاردن در خستن إذا أفبروا بنيوان بوزا دابو بوز كسبونيا بون وك بو كيراقش إذا ما ترلت شبلاخ تشكيل سر مايش بيلوت بلا سر مايشتن ما تعذيكرن ما السر وي بوزي ما سلندر مشكرن أو بوز بو ودري بو وك تدو قاي تبس شارجي كي خوني دا صور بو قش بري ما كاتم خواري أجي كاتم خواري نکاریم بچه اما گو هر نندوری جام نکاریم بچه نه ام شانسی ما بود وداد جام و هنگی ودی و گشلی و همه راهش منو و تری پوت خواه ما برچو همچو قاوش ما گو قیوی داش ما برد ایجا قاوش یه مخانه آب برای مخانه دابون ایجا مکر ناوی آبی ای راکب رونه ولی او آبش مرا باشد ما گو قیوی خراب لیزمر باشد اسقاس بیرا نکمه و تشکی پر مهمه و یک چیزی مثلا وداد تو یوز باشی از پازمشم از ویژه بیر بینم وداد بیر بینم ده ایلولی دا بود رو اول بود ام بیرانش دست بکر شخواه ما ایواره یک دشمر گوتن گو ولی دلی اوی های بیرانش دست بکن اون حوال منن اللي عم تخاطر جوار بيجن بهيك حوال خوي قوان مجنابن جمار قوان ليس سر سبيل دلانش داس بكر يكي عراقي للجامعة بو عراق وبنس بارسي او جي شو محكمة اذا از رابون سر ملي وعداد قوار راب سر ملي من قاد دلانش داس بكر قوار راب سر ملي من قو بقير ولا راب سر ملي پنجري ما بلند بود و از قریام ولی مگو بس دی ام هر رو دمرن دی بس بمرن پاسل 26 حوالی مدمان واجی پنجره خواه کرن وای سلوان آمدن احمد لو درک شیر کی خوان محمد عیسی عشقنا سعید کی خوان یعنی منجال که دروان ری بری او ما تانک ما قد تبدا بون قوش ور حاصلی ليس هيك زمان دنواز بو قياس قاسي 2 ساعة 3 ساعة ولا مدي او يزباشي او باشي ادبو او يا كاتندل هاي السطح عسكري دوي قش كوماندو انا مدي قد سيحب يوناتجي قوشة مهبو غازي وانا كر جو ودادن ولا وداد جو اغلم بس güçlüyüz bizimle baş edemez ve doğrudur yüzbaşı Osmanlı İmparatorluğu da güçlüydü go Hitler de güçlüydü Mussolini de güçlüydü go dünya şimdi onlara lanet getiriyor bir gün size de lanet getirecek ama siz güçlüsünüz bu size kalmayacak valla ver good yüzbaşı ciye khoda sıkını hava sıkını dengi khana kır sıkını hava dora khana ril adin ril ولا مدي زفريج عسكر رجو هاي يعني بياس قاج بيران حكم
او دركتن شون اولا ديرانسا اوي مز كيك عيسى قو اوي هات للدري ما خسبان دري نظام ما واندا دري هبو ما قوت رمزي قرياز زاني قرياز مرقو قو ام لازمتين ابيا ساعات شغ ما تقو هوني بالدرجه غلا عيني ورس مرقو هو سيرجي وش خوي خو دار ذكر ديرانس إذا بأصل قرية دام كر أصل قرية ذي قي بس كر قوش لا يعني أو يعني قوش ملا صور ملي بوم ما دبز بهاف كرن يعني بهاف كرن دبز أصل قرية بردن شو مجو حوالي ما جو ولا برنادن هذا قي سيدات جيوه شغل شبوه خستخانه بیده قنواسی درست کنه نه یانش. اره از مراکر biraz dengem de. اره denge ته و چه مراکر نخوشخانه اره. dengem نه و. ته ولی dengem نه من. نه تو بپی denge ته. مگو deng نه. ته deng ته. دنگه ته که خطبه ولا دنگه وين ايمن نظام ما ما قلت ناقرتي فاكري واي شو دنگه وين يا نظام لا دنگه وين اي نظام دنگه متي وين اي لا ته دنگه ته که خطبه دنگه وين ايمن نه دنگه نه tamam baş ve çayım hatta problema denge te çareser bibe biç ek Mehmet ya kutbeti tahsavi deme dike ve deme greva birçi ve merakırın nahoşkhane ve çayı de bahsavi dike دنگه که قطبتیم نه که قطبتین جی پشتی معانین نخوشخانه زدیک مالیه کک ممت انت گداری بکن مشکر گو جور بتکنه وقتا کی دانه اینه تی بردوام بکن دویرانا گداری کربه گمان ایتا تو درنگ حدثا دیار بکره لیوکی دوی تو هات تو کت ناف آگر وقتا تو هات روش پر خراب بو و روشا حفصا دياربكر پر خراب بو و اما ببین دست پیکی عملی بون ایدی هیم بون وای جناب تا بیستکبرید به اشکنجه تشتی نحقیب مکرن حفصا دياربكر جی خراب تر بو جور بردوام بکه کک محمد امتا گداری بو از جی کلی محمد جور بردوام بکه حیا قوشا نها ازاتم دوی قوشا دا جنبه برابون يعني تجبيش تو شاشا اني بون اني قوشا نها دم كان بهرمان دورا وكم جو وقتا من دنگه سلوغانا بيست يعني از براسي پر او بوم يعني پر كيف خوش بوم و يعني بتردد مجي عيني اشتاقو من عيني سلوغانا ما جابت سيرو ام چون يعني كتن روجيا برشيبون بشتي روجيا مقديا يعني لهواتن وانا جار يعني بشتي مخوار نخوار عسكرا عابتن سر قويشي جاردن وقت بري قون سريا جيج باشن زين اساس دروش از اوا شوق يعني مقويا نها اما جاردن وان تشتاب بشين يا من سرق نتواند مسألة قلنا طبعا باشنا فلان من نتوان والله مدي شاربيز حب عسكر وك أوي من كل نوع خوب فراندن برن ديرك برن أوي سينما صالوني زور برن ويدري تابي إيكو سري دانا إنن قشا أني سينما صالوني يعني أم دم كيلوه درمان أنا باشناي برام چند رو أم لورما جوري ما آبتن
birine sivşeşa. Sivşeş hücre bu. C hücre bu yani. Koğuşa hücre bu. Ve deri her hücre ki fazla insan kirin ve van hücre o havalandır. Tu çiçek ne? Tu hak ne? Nan, dan tu ne? Yani jibuy ku em nemrin blokan andın mı? Hayaku yani lehevkirni em de sivşeşa daman. Pişti sivşeşa az çum koğuşa حفظه نا قطبتنا ودو حجاد ما نوزا دابون قوشا نوزا دابون اف يعني çille برخدانا çille az لقوشا نوزا بو جبوي وان كنجا كرن bahane جاردن هاتن serme tabi yani bilyar hatı bu da ne ki kes evancıda kabul neke. Koğuşamacı kabul nekir. O pişti bir ku havalacı kalkir barikata medani. Barikata dani piş deri mene işte idare vere. Yani tek eve ondur. Gerek roj. Devam kir. Doğan roja da roki Koğuşa yek girti rabu cami şikand pacı şikand o cama kuşkiyayı ve mele hoje kuru do cama de paca koğuşa da evda deste bu darxtu koyun derki hiç ağacı hicdet havalandırma bu nizam yani bu işi darxtu bun Fatih Yıldırım bu yeki nas bu avcı. Vakta Jiviran şehri bu rastı büyük ayına aftkırış var. Deste xwe yani hat ben lavuk sekini ben xoynavi da sekini xoynavi jî bi ser çavî dadim. Herkes büyük avay. Tabi dem ki direce muan dura min derxistin ji boî mahkemê min birin. Gon mahkema tahiye mi tevin mahkeme. Bir çağı ev mesela kinca hebu cardın. Yani ana başına bir amin. Barikata pişti merak eder halde. Min birin ama go illa geret birin leve koridorda sektanlı gon gerevun cide tektip de hukim. Mgod xunakim. Yani epey ısrar kın mukabul nekir seçar asker migirtin u birin birin go vanam kuladı bin birin aynen evi hamame birin hamame ve deri sere mciviyan o ders bile xisnikir illa geret vicilil huki wan yani çıka ev kirinci lima xisninci mugazil لخوناكم هاد دم كي وسا مقو بناوي مبكش والله الحالة و او سر من لما دخل من رابو مقو بس از بريوان ازقو بكش مسر يقول عارف خس جار دجار سجار مدي وانا جو يو وياوي خو بكش و دبجم بردان دورا مجوه برن نبرن قوشي برن قوشا سي بينجا هم شريك تلويدر ابو فحري قيا ام بهبرد هجريكي دامان دمكي حيا كدرانش قديا جي ام لور بون يعني الظلم ناسك اري نهار تشتاز بجمع دورا حوالی رجدی رجا بکم پرس هبن پرس تماشاوانا هبه یجا کیا بکی دناف تماشاوان نده گرتیه و دمه هبه پرس وان هبه ام درخینن برا بشتارین ما برسیوا وان پرسان ببین
Mustafa Kalpak tiştekî pirsiye silav gelo ew kesên ku işkenceyan de derbas bûne komela wan heye an tune ye komeleyên işkence dîtinên kes an jî ji we jî dewletê daxwaza tazmînatê û uzrê kiriye yek ji we kane agahdari bide di vî warî de spas. Kek Mustafa Kalpak gotiye ew kesên ku di girtîgeha Amedê de mane gelo hûqa îşkence we dîtiye ew kesên ku îşkence dîtine ve komelek ava kiriye derheqê dewletê de we tazmînat vekiriye xebatekî we werheye yek ji we kane agahdariyekî bidin me em ê kêfxweş bin. Fermo kî dixwaze bersîvekî bide di vî warî de? Yani ez dixwazim hani agahdarî bidim qasî kezanim. Belê fermo. Evelê me Mustafa pirsiyar dike labelê ev komel ji bo hefsa Diyarbekir û bo girtîgehan komelekî ew tune. Fakat daha berê ev çiye bijin henî komel ava bû ew em bêjî wek 68 komelê wan tiştane Diyarbekir da zê saz bû fakat zêde ew nebû. Heftê heşta jî damezran. Ez ew dixwazim bêjim ama ser hefsiyê Diyarbekir nebû leberê ew ke wê komela heftê heştan ava kir rêwan ji hefsê Diyarbekir de mabû. Bes aliyê diran rojekê ev referandum ava bû çêbû piştî wî me çû dawe vekir. Em çû yekemîn tê bîra min çûm Edliya Amedê nifsa min destê min da min got ez dawe vedikim ji bo Kenan Evren û hevalê wan û ji bo cuntayê wê demê de. Jar henî polîsê teşkîlata Amedê hebû qisê wan da ez zanim gotin ku deqekî çû bû abê yani ew herhalde ew FETÖ'çî bû ez ewa taxmin dikim. Yani ew polîsê ke denktine dengeyî. Fermo tu berdewam bike kek başa. Wala çû ka wan polîsan ku ev çi ev çi dilekçeyê ev çi ye ev çi şikayete hûn hatine. Wala min got hatine 12 îlonê ew ke vê cuntayê kirine em karşî vê işkence wan û lêdanê wan tiştê wan em dawe li wan vedikin. Jar hûn başê hûn natirsin got carê zî eger cunta bê hûn natirsin hûn vê şikayetê dikin ya min got em çi bitirsin. Ji we tiştekê bi me kirine vay bû 20 sal 25 sal em dikin nakin em ji bîr nakin. Ew işkenceke lêdaneke dane. û derheqê wî de me verî dawan adlî meşan adlî tipê İstanbulê adlî tipê zî me wan şiştan hemû çekirine hemû me hanî dawan piştî wî jî got dawe zaman aşımına uğramış bûye wextayê derbas bûye ev dawe komple qapat. Ji bo kesê dîne çû şikayet neka tazmînat dewletê nestîne heqê xwe hiqûqê xwe dewletê nestîne ew ke bu an işkence kirine derheqê wan da dawe venekin dewletê rabû got ev zaman wextî xilas bûye hedî Tirkiyeyê de vê mesela 12 îlonê kesî nê bila şikayetçî nebe. Ez ewa zanim yani agahdariya min la qey hevalê diran çi zanim Spas kek başa. Kek İsa di vî warî de tu dixwaze tişkî bêjî? Nika Kekoba heftê heşta da ez Kek Nurî Sınır Abdurrahman Ecer şeş heval em ji wê derê di sal em şixulîn ve mahkema ve Ankara ve bu em çûn mahkemê jî tiş derneket. Bena Kek Paşa got sonî de got we xeta kiriye tişkî tuneyê
bu vakt derbaz buyu hun nikantiş bikin yani ev derev derket ev mesele derev derketiye yani mevve çay ev kır çer ne bu az bu nizanım kek Remzi tişki dini az müsaade ve sayfa kez bixuynım ser kek Remzi Aytürk müsaade ve iyi böyle kelime ferme Remzi çok neşeli, esprili, dürüst bir arkadaşımızdı. Ramazan Yolcu ve biz beraber oturduğumuzda çok espriler yapardık. Diyarbakır zindanına hayatını son verirken yazılı bir belge bırakan ender insanlardandır demiştik. Mahkemelerdeki tavrı çok yiğitçeydi. Savunmasında söylediği bazı şeyler sonradan çarpıtıldı. Yiğit bir insandı. Arkasında bu tür şeyler yazılmamalıydı. Cezaevi yatmayanlar onun arkasında böyle açıkça şeyler yazdığı için kınıyorum. Onu saygıyla anıyorum. Unutulmayacaksın yiğit ve güzel insan. Bu yakınlığımızdan dolayı o akşamdan itibaren geceleri sıkıştığım halde uzun süre cesaret edip tuvalete gitmeye tek gidemedim. Ancak yanımda bir arkadaş olduğu halde gidebiliyordum. Remzi'nin intiharı beni çok etkilemiş. Durumu bir gün Sami arkadaşım Ramazan Hoca'ya anlattığımda o da benim gibi etkilendiğini, o da tek başına lavaboya gidemediğini söyledi. Bunun üzerine benle Ramazan Yolcu arkadaşım ölüm orucuna girmeye karar verdik. Ölüm orucunu 24. koğuştan bizi aldılar. Daha önceden Kutbettin arkadaşımla beraber kaldığım 32. koğuşa bizi götürdüler. 32. koğuşta ranza falan bir şey yoktu. Orada Paşa Uzun bir tarafımda, Recep Maraşlı bir tarafımda onlarla beraber kalıyorduk. Paşa Uzun sürekli bana Necmettin abinin nasıl öldürüldüğünü, ne şekilde öldürüldüğünü tekrarlatıyordu. Bildiğim kadarıyla Avrupa'da Paşa Uzun arkadaşımız o bir dağ çiçeğiydi diye adına bir kitap da yazmıştı. Okudum onu. Aynı anlattığımız şeyleri de orada da tekrar etmişti. Necmettin Büyükkaya ve Remzi Aytürk Diyarbakır cezaevinde hayatını kaybeden 54 tane arkadaşı hepsini huzurlarınıza saygı ve sevgiyle anıyorum. Hepsine ama hiçbir zaman Kürdistan'la birlikte unutulmaması gerektiğini söylüyorum. 1980'de Ocak ayında Necmettin Büyükkaya öldürür. Remzi Aytürk Yılmaz Demir işkence, baskı, protest ve intihar etti. Daha sonra Cemal Arat, Orhan Keskin ölüm orucunda şehit oldu. Başta Recep Maraşlı, Müslüm Elma, Cemal Miran, Nebi Şahin, Derviş Çelik, Burhan Aktak, Ramazan Dora, Ahmet Yılmazer, Bozan Aslan, Akadir Denli, Fuat Çavgun, Hamit Kan Kılıç olmak üzere yüzlerce tutsak bu 5 Ocak direnişinde çok büyük yaralar alıp uzun sürede halen de sakat olan arkadaşlarımız var. Onlara sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Fena hevala got ve mahkeme boş bu tiş derneket. Em pır çün hatın Ankara'yı. Se mahkemem şün hatın megu çıdıbı go zaman aşımına uğramış. Zaman aşımına uğradığı için bir şey yapılmayacaktır. Evvel sakini tiş derneket. Sıla buraya dişinim. Gekek İsa. Temaşavan Neja naha çarpel medya denge hamu Kürdistaniyane. Çarpel medya ciroja derketi weşana xwedike hatani naha di weşanê xwe de xeta Kurdistanî diparêze wek bi bîrê wek bi derziyê bîrê bikole hemû bûyera derdixîne pêş û hemû bername çêker di bî warî de hesasin. Hefsa Diyarbakır tarixa Kurdistanê rolek wî girîng ye. Rêza me ji hemû partiyên ku wê demê tê de maye ji rizgarî, ala rizgarî, ji Kawayê, ji Deda Qedekîpê, ji PSK, ji PKK hemû rêxistina dûrmane û di berxwedanê de endamê wan kî cî girtiye rêza me ji hemû ya heye. و او سربلندیا me em weşanekî bê teref dikin. Niha temaşevanekî me evê nivîsandiye gotiye hûn xeyrî Durmuş Kemal Pîr çima bi bîr nayînin. Temaşevanê nêja niha em wexta bernameyê çê dikin yek esasekî bernama me kî teref be em gazî wan dikin. Me gazî gelek kesa kiriye mixabin nayê.
yani den varedin derce nail be bername mgazi gelek kesakir li vakta kes neyin em bizorê nikanin kesî bînin lê ez ê eşkere bêjdim şehîdên ku di hepsa Diyarbekirê di wê zindanê de ji destpêkê min got bîstek berê temaşevan yekcana temaşe nakin ji Necmettin Büyükaya bigirê Yılmaz Demir Remzi Aytürk Cemal Arat Orhan Keskin Hayri Durmuş Kemal Pir ki divir de şehit ketiye ev şehidên Kurdistanê ye em wan bi rêz bibîrtînin û em divî warî de hesasın niha tiştekî ji tarîxê re mal bûye em ciya rabin tiştan encamekî derxînin û êrişî hev bikin ew tiştekî ne rast e divê em gurûpçitî bi ew ê alaqeber de nebin divê em bi resmê mezin mêze bikin welatê me Bakurê Kurdistanê ji dest me diçe em hîn bi dû nizamin we behsa kê nekiriye em behsa her kesî dikin û deriyê me ji her kesî vekiriye ez biçim aliyê niha kek paşa kerem kefer ya dikim yek Reşîdê Ezrê nivîsandiye pêşniyar dikim rojek vê diyarkirin û ew roj bibe roja bîranîna girtiyên Amedê ji bo neviyên girtiyên wan bi bîr bînin ku ew neyê ji bîr kirin Reşîdê Ezro pêşniyarekanî ji girtiyên li heta Diyarbekirê dibîne divê hûn di nav xwe de rojek tayîn bikin ev zindan serê we hatiye ev neheqîb serê we hatiye we gelek êş û elem kişandiye divê sibe tiştek serê we werin hûn bimirin divê neviyên we di wê rojê de hetim we bibîr bînin hûn çi difikirin di wî warî de ser pêşniyara Rêzdar Reşîdê Ezro di wî warî de wê hevalî ra spas dikim ji bo suala wî jî spas dikim leberê fikrê min çi ye tu zanî vê warî de eger rojek rastî jî ev nexweşiya koronayê xilas bibe pêş de îsan bankek bika bank çiqa wê demê de sereke ketine zindana Amedê wê lêdanê wê tehdê û eziyetê diye wek vana ra konferansek ava bû ev konferans û navaroka wî tê bikin ez bawerim ki ev konferans serkevê ev hevaleke wê demê de ji bo milletê xwe ji bo xelkê xwe ji bo axa xwe vê kedê vê eziyetê de bes çavê xwe û gelek ji van hevalê me jî şehîd ketine ez bawerim van hevalana piştî vê konferansê belkî siyaseta Kurd da zî Kurdistanî da zî mora xwe li vê çîtîxin ji bo yekê tevayê însan bên berev ji bo yekê siyasî rêxistinê me tevayê hemû bên çünkü ew eke li vê hefsê de zindanê de razane nave hemû rêxistin û partiyan de hene eger ev rewşenbîrê me û em bêjî xebatkarê me wek rêxistinê û partiyan eger îro ji ev cuda ne belkî ev konferansa vê girtiyan bibû vesîlek ji bo xebata gelê Kurd zî yani hem boî vê awayê dibû hem ji bo bîranînan dibû hem ji bo xaricî dewletê dinyayê ra hîca zî vê zulmê û tehdayê bînin ziman وقت کی وقت چارپل مدیا دکا و بودو برنامه چارپل مدیا سروی کاری تسکنی از گلک سپاس دکم و چتی پر باشه نکی بویمه بوی توایی اوایی و ایجان اوی سوال حوالی که پر ذکریه اگر روژک امکان مهبو اف گرتیه مه حوالی مهبو توایی به افرای استشاره بکن و کنفرانسی کاوا بکن از باورم belki 1000 kes bicevî divê meselê de û gelek tiştê baş giring zî dê ava bibû. Hep pêşniyara şexsî min zî nava viya de. Baş kek başta gelek spas.
Rêzdar Eyüp Kurt pirsek pirsiye divê gelo van mêrxasên canê xwe dan ew şehadet ji aliyê hevalê wan wê demê xwedî li wan tê derketin na pirsekî wer pirsiye Rêzdar Eyüp Kurt. Keke İsa cenabê te ji bo konferans pêşniyara kek İsa ji bo konferansê çi dibe? Nika 4 sal berê kek Mesut Baştürk hatice me Amedê got em waqif kî çêkin me got tamam em sekinin ser wî min û kek Mesut hevalê Amedê de kî heye se em çûn wa me got boy zindana Diyarbekir waqfkî çêkin başin heval sal û nîv me hesabkî vekir me got em ser waqfê bisekinin gelek pere diçûye em çûnkî got em nikanin werin sal û nîv em ser sekinin 18,000 pere me top kir kêmanî bû me car perê hevala me gişt da hevala me got em nikanin bibin serî ew ê din nehatin ew perê û hat bûn ew em diçûn cema digot boy hepsê qise mekin tişme bê em tunenin va îşadan yani tişkî ne baş bû mesajkî min xwend ew heval dibe nav hevala giş ew negotî mi îro roja we da mesela we Necmettin Büyükaya Remzi Aytürk yani direnişa ocak bû direnişa ocakê da Mazlum Doğan Kemal Pîr Xeyrî Durmuş Ferhat Kutay vana berê bûn 82 bûn ew meselekî dinê yani eger hevala Mijara me jî îro ne ew bûn ne mijara me ez wî dibêjim em mijara me îro ew ne hevala yanlış fehm kiriye yani dibe oportunizmî ez heta îro me oportunizmî qebûl nekiriye ez cal qebûl nakim yani ew hevala nizanim çi ye ew bedala me daye em zanin ew hevalê me giş şehîdê me ye em gişa xwedî derdikevin min de grup murup tune ye kî kurmancê se kî kurdî ye se ser sera ser çawa Are spas kek İsa ew ji bo hestê te Kurdperweriyê niha ew mesela yekcana pirsên wer baş e dibe mirov bi hev û dizanibe kek Mehmet cenabê te ji bo waqfê û wîstek berê kek Eyüp pirsek pirsî got ew berxwedana li hepsa Diyarbekirê ew kesên ku şehîd ketin kesên xwe şewîtandin kesên ku rojiya mirinê de mirin kesên ku xwe bi dar de kirin canê xwe feda kirin divê bi giştî li ew şehîdana xwedî tê derketin û di mesela waqfê de jî tu karibê fikrê xwe bêje ew ê baş dengê te nayê deng dengê me girtibûn dengê me girtibûn ji bo wê waqfê Mesut Baştürk hat mir jî xeber da yani demkî carek di car xeber da û dûra deng ji wan hat birîne yani demek ew xebat neçû serê min got yani ez çi bikim kek başta pêşniyarek anî divê kî em konferansek çêkin rewşa koronayê ji ortê derkeve ev girtiyên di hepsa Diyarbekirê de mane hemû werin cem hev bangekî merî bigre însiyatîv bigre em bibin gelek kes hene nav hev de biradek 15 kes însiyatîv bigrin û bu wê însiyatîvê konferansek li darxînin konferansê temaşevanên me dibe rojekî tayin bikin Reşîtê Ezro bîstek berê got rojek tayin bikin sibe bira neviyên we li we xwedî derkevin em duê konferansê de biryarek wergirtin waqfek were ava kirin duê konferansê de ji alî ew girtî wê demê karibe hev re çi bikin doz bikin ya jî bi çi şeklî tevgerê bikin bira ew konferans biryar bide tu çi dibêje di wî warî de bi rastî pir dereng jî mayî yani me viya gere daha berê batakirinê ama çiqa dereng ma bêjî merî kîngê merî dest pê bike ew baş e
yani zindana Diyarbakır Diroka Kürdistan'da da diki giring digre az döye balaydı ama bu ki ne bilkirni yani işte gava bitebai ne biyek ali gavadını bir havali govunçmanı bahsa mazlum doğan hayır durmuş falan lakin ki denibisine ali kuda denibisine qala خودك قala رخصنا خودك وقala ام بيجن الكيجان شيء خودي درت كبه قلاواندك نراست مريجرا وك Kürdistani لوي meselemize ki o رخصي yani المسألة بعالي بنره جبوي يجي konferans دبكو جبوي via Gabek peş be yani az bikek başara mı konferans ki var be damızranın o işte juboy neviye me bimine baş be yani o dve ama juer do aliya me soze cigire seroke gişti ye hafare dve are jiyandame meclisa Parti vakta onu ben arı meriz partiye den kesayeten den dezgehen ağacı ve bange büke o meri kanı bebre konferans ek zindane büke o dün hem bir yara bidre. Ke kutbetin te kudari kir bavar dikim düşü daha. Rızam dengemti ve. Are dengemti tanka. Anladım. İjar kek paşa ankat be peşniyara kanid be em girtiyen de hapsa Diyarbakır'da de mane işkence ditine zulüm ditine em konferans ek çekin tu çavad bine fikri konferansı. Başı valla başı. Sualım. Ev mesela hafta u haşta em bunu yeon em çun güvemede mahkemeci şu İstanbul'e adli tıbbi falan يعني تشكي جيدارنا كذا شو عدل التبيه مدير السير عدل التبيه اللي سنة مطلوب تركم ديانا زاني شو منظر أواز مرد الدكتور الدورة مقرد ما كيت برس مرزمة برسين زمرد بي ما جوانس دبي جوانا ما هي مقولنا ولا تنا وشما مقول سير أواز اللي سنة مطلوب تركم ديانا وأجي تركنهم وزبروي هواي يعني هواي مقول أستغنى ودنا مطلوب تركم ديانا ديانا موتنا يعني أستغنى من دماغه والمنان خلاص إذا الشعب نريد كنيا فلان ولا معناه كرم إيه بجال لما أو كرم هذا بستوى الكوب الدين شانطان لما نرين كانت تشكدارنا كتامات الناوي يعني جوا محكمة يجابون تشكدارنا الطبي حقی هی کرد وانه بکردانی ها نه به پارتی و به قلیتی بکردانی یک شوار کنفرانس کی یا تشته وقت کی چه که ولا فتش کی پرواز زبان کتابه تک عیسی نخوان هم بابراج معلوم متخواست اویجی بخونم مچان هم خواندن هر کس خواه گورا خوان بیساندی هر کسی بحث خاطری يوجي فرهندك نبي فرق ماسي هي كتاب وانا فرق ماسي هي إذا ما كان إحسانا يكشف خباطة في كونفرانسي كارب مجي قال لك بورتك بوي والد أخوندية هركس بنجرة خلي ميزتك وقت كان كونفرانس كان بريارة كي بدري وقفه برا وقت به عالی تکی بنفسینه و تاریخ را مال بکه يعني اوجي بكبه ما دبي برنامج ده تشو خوشيامه ام قشت مثلا كونفرنس زندانه ملحف كريه اوجي جبوي روجين بيشما جبوي حمو كردان باش به كيوي دمل ويزلم ديتيه اشكنجه ديتيه ام بهبره جرينك كونفرنسك لدار خينين بروبلم يخوى بتايبن لشهيدين خوا خدي دركبن بيسك بري رزدار ايب قدقو
الشهيد خو المرخص خو خدي درد كبن اف بتناصر خو اخفتنا و اف گوتنین و نشانا کو ام الشهيد خو خدي درد كبن لگرتين و دم خدي درد كبن نها هدی امتن تالیا برنامه خو از خوازم هون گوتنی خوی تالیه بین اگر پرسونه به از خوازم تشکی بیزم اگر ساده این تیپیج یک دقیقه الا از پرسونه به حوالی رجی پرسیدن تونه به و چقدر گوتنی خوی تالیه بیزن که خدمتی نوا همشته دست بید کن تشتی تجبیر کریه تشتی خوازه لیزیده بکه فرموان تگوداری بکن که اگه انا وی جامعه کی مانا گودار کر گوتی چما باسا شهید دنیا نه خاطر نه من شهید کردستانی تف زمان رايه ده شهید کردستانی نه مزبر بزنی و شهید لسرناوی هيك كي مرنا يعني ساكنه بولات ساكنه جانسونا كي فلان مبلا بزني وانداي مس جزاء حكومه تركيا مس جزاء جواريه اذا از كردم بري هر تشي كردم فاشي بارتي دوراتي اگر كيك كرداتيه بك از بوان رامه كيك الهمبريا كرداتيه به ما شمال حبسه دياربكر ام شما بسركتن ام بلا بونيت ام بو تك وجود ما بسركتن از باوريا من او لدرواجي وسايه ام بكارن بارتي ما جدا جدا به اما ام كرداتيا خدا د ولات پرواره خدا ام گرک ام كرداتيا ما یک گرک پارتي خونه پیشا کردستانی اگر پارتي خود کردستانی ام بسر نکرد bütün dünya peşketi bitavai Kurda hazdakin Kurd bخوا شعب حزناك اگر Kurd بخوا به هر اتفاق کن نوابم برابرنیت پارتی به هر اتفاق کن سر مسئله کرداتی به هر بکن از باورم او کرد بسر کردن او دنیای آلیکاری وام حفظ دیاربکر بلا ام بسر کردن ام بونیت ام پارتی تنه نه قاچاقچی bile مرابونیت قاچاقچی هاتو بدر اوجو مرابونیت çünkü zulmeki mezulme çiğbu بلا و ظلم ام گش بونیت ایزال در باشی گرک ایسا ظلم المسئل گره ام ببنیت گره ام بهورا اتفاق کن گره ام بهورا حرکت کن گره مثلا بو کرد کردستانی گره ام ببنیت پارتی میں امکان ہے کہ سوسیالیست بن امکان ہے کہ ملیاتی بن امکان ہے کہ دیندار بن امکان نظام ہے کہ چپ بن گرک اما گرک ام مثلا کردستانی دا ام ببنیت سرکفتنا حبسه دیاربکر وی آوایم سرکفتنا هیچ جامعه رهنه امزوان را گوتی ازوان فهم هم بره کردن یا امتین دبی ولی بره امتین دبی کرد امتی جهت قطینه هرچند که پاکی بیستو نزا چند عرب دولتی هایی نزا چند هم ترک دولتی هایی وانا امتی پرسینا که کرد گوا حق خواه باز کرد امتی پرسینا yani ya gene böyle dürüst, gene böyle rast, gene böyle mesela Kürdiye de gene böyle dürüst. Am ayrı mena. Zam çima basa her roz basa az gaba كان هم شيء خشوته از عين البر در كلكون از نوبتشيبم قبل سلوغاني ونات از هر روز ملت را قبل سلوغاني ونات خشوته دن قبل دمان البنجرة راهبت الكدر رودريم از بحث عندكم از قبع بحث حفصة دياربكر از بحث عندكم يعني هيك هان شخر المال خد رودنين إذا قبع زبين كم ذيك شيء بتدي شخر تشكي دافين أورتي يعني از راس بيجم هيك هان أورتي لهذا دخن نب بارتيارا نب تشتغل يشتب تو أي وطن تجلي وطن أو شخر أورتي تقارن وملت برهابدن أو هيك هان أنا خوازم بيج ناس باشه که خود کنیم لذاره که سپاس بالا تاوا کک پاشا هم گوتنه تی ایتالیه بگرن تشتی که تجبیر کر تشتی تخوازی بیجه داخوازی منی داوی اویایی از سرناوی پارتیا مافو آزادی حق پاره از سلاو و رزی خواه
بره هر تشتی اوی که زندانان دا و تعدای ظلمه دینه اوی که شهید کتنه همیشه بو بیرانی نوان پیشوازی خواه تینه زمان ایجار ام جبوی کردستانی که قطبریزی قصه کر اگر مجیه کردستانیه بره کردستان ته پشتوی ایجا دین ته و ریخستن ته و پارتی ته و چته آواتن جبوی ویزی از دیسا بانگا خود کم تمام اوی که بیجن مجیه کردن ریخستن و پارتی وان را از بانگا من اوی تاوی دیسا جدا جدا بون پارتی و جدا جدا بو اما جبوی مرفعات برجوازی خلق کرد حوجه بکاسه ام جانا بین بره ام دیتنه افجه فکرن ام وقت بران لاف نزاکن ام حساب ریخستنی و پارتی نکن پیشیا ملی چیزگیه یاوت نکن پیشیا کردواریه جبوی کسی از سلاف خواجوه رازی چیدم جبوی چار پرمدی ام گلک ممنونم چت خدمت که سرمزی ام آمدنه جوی واریده و خباتی ورزی شرکتن توازم گلک سپاس حالا تاوا کک باشا گلک صعبه هم بتین عالیه کک عیسا توجی جناب کاره گوتنی خوی تالیه بیجه نها از جناب وکی نزانه جاره فرانسا امراستی رزدارا هجا سبحت قرار دومان بون رزدارا هجا سبحت قرار دومان پرتوکاوا ورگران دبو انگلیزی و پرتوگی بخورانی نشانی کشا خدا خوند به انگلیزی فرسی بو خوشیاوی ایجار جناب تب ترکی نفسان دیه کردیاوی جی ورگراوی تو که کردیاوی بنفسینه دبیج زاروکی به ترکی نزانه دبیج تو کردیاوی جی ورگرینه چه دبیج که کیسا؟ نکا سلاو ریز دشینم خوشکا سباته نکا اب که دربا حوالا او نکریه نکا کردی من نفساندی مترکی نفساندیه قسمت بسه از کردی نکانه بنفسینم یعنی کردی تشکی باش ورگراوی تو کاری چیکی ورگراوی بدی چیکرن ام حوالا بپیبن بیجن نکا قطبتین دبیتن میتن نخواندی که قطبتین ما بودم ببین از یکی بدم نکا او باسقی وی خلاص بوی نکا دوست باسقی بوی باسقی من شیاندی دوز یای نبی ام مزکن در کبسه که قطبتین از بشین حوالا دنی جواب بکسه از بشین سرسرا سر چابا یک جمعه از بشینه پارتی ککو تمام ککو امروز یک کتاب از زانم از حوالا گشن ناستکم داد جاردara درم تیم شاب صابی حوالا قوت به سر شابا گشا سلاف دشینم اوور بشار کک عیسی مالا تاوا کک محمد جناب تجی کانه گوتنی خوی تالیه تشتی تشبیر کرده تو خوازه لیز دیده دو که مساج کی ته هبه چه خوازه بیجه فرمو براستی تشتی که مری بیجه گلکنه هدی تبیر امدی ama yani meri çıkar beje ne kadı az ve mesajı خوازم بدم نها ما دحب برخودان يعني سرهدان زندانا دياربكر'dan دي امجيان ده هر ديالي ام سركتن سبب ويجي ام قش بابرابون ريخسني مداني عليكي ام دجي ظلم و işkence ya idare ederketin o ام سركتن اما ام قش بابرا وكل قطبدين go kaçakçı nava medhabun yani iyi ne siyasi bu yani ne ben kaçakçı ne siyasi bu nava medhabun wanjib mara mebhabra serihirda ve am serketin jiboy euro amtkarım ya bejin yani dünyada tüm millet ki vekametine 5 milyon nüfusu bir habe
او يعني جي خيني باشور او الروجاوا هنك تشاتنا وجود جي يعني وك ام سر فر بيجن لسر باكور كردستان هم بيجن يعني نا حق زمانوي هي نا ناسناموي هي زمانوي حتى بكيفية قانوننا تنهي كارن قدحة بكن الجورات اللي يعني دبن دمجلس سواندا لسر نابي كردا parlamenter هنا ama bilinmeyen dil te nişandanın. Yani zulmü zorakı iro milleti Kürt dibin daya jibuy ku em jibin ve zulmü zor ederken yere em ittifak bin yani dibe ku em ne parti kitabın ne direksin kitabın ama liser mafi Kürdü Kürdistaniye ser mafi milleti Kürt em bibin yek ancak uydemi em dikarbin jibin ve zulmü zoru em xu xelas bikin. Ez dibe baveriye dame jiboy ve ez ittifaka milleti Kürt daxwaz dikim o inşallah ve bibe. Gelek spas براستی مسافتی خوش کرد اف بگمان به چند سالیا 12 ایلونه دیجیم برنامه کی چکر به سیسی ما چله یا اجاق برخدان آویجیم برنامه چکر چارپل مدیا روزن گرینگ جبوی گرتیگا آمده اف برنامه خود بدومینه لیدوی تماشوان و علمه میزد کن باش دانبون که کید بیواری ده کداویه خودی کده که گازی هر کسی دکن و گازی وانجی بکن بو برنامه دودیا برنامه می بدومه گازی او کسی کلون مقدور بونه işkence دیتنه تعداد دیتنه از تالیا برنامه خود بیشم جوی برنامه به گازی 8 کسی کر لی مخابن اختورن سیاست نجی دما خود تش بسریوان هاتیه جی فقط تالیه دبین ام نایم لی امی بردوام بکن تماشاوان نجا ام هاتن تالیا برنامه خود به برنامه مخواست کو وک هشمندیه کی کردا ظلما کو و دمه خورتین کردا دگرتیگا آمده ده و زندانه ده دیبون نخواست به و دمه مقدورن و دمه هم بپیون چار مقدورن ما ایرو بشتاری به برنامه بون ما بهبره پروبلم و دمه کنگشیاوی کر امگیهان انجام کیجی جبه جبینا ما وقت بیا جنوب و جینا وقت بیرا نتویی ما بیرانی نخو و جنان پشت بسری مهات مویا درخست پیش که خوشیه کود جبینه بشتران بخاله کی ده لحف کرن گو شرط و مرش باش بده ام دخوازن سر زندانا دیاربکری کنفرانس کنده داخلین افجی دیه شامزیه دیه که خوشیه از گلک سپاسیه اود که من بشتاری برنامه ما و سپاسیه همو گلی خود کم کو به برنامه تماشا کرن حتی جاره که دن بمینن دخیر و خوشیه ده روش باش روش باش سپاس چال